party branch do, area committee do, district committee do, lapende dag headquarter along, police party committee, asahem along sitame, penap ditum adowe, cetong pen, mena lama kanghu, lapende kadowe pen, cengki cengwaisi, penap dintu program along, dodet penapi, uthot artikel sampen ke, bilur ke kaipon, labang swajai mekta duponi. Na sinang litum kato weta sini lo, damtang ningkan thongke pra shop an har ke chengpen, na ke sombo mambomsi. Nadat hemprek mate autonomous state, labang ke 22nd amendment, labang so Article 244 labangso autonomous state kelongji labangso utha labangke iletum kado weda chini hulu lasi labangso nangache somlo penang anabang putum bangke apram damnang lo pinia bangke martier kusi ituin dan hokong penangan tu bangke areng isu dulu, penangan tu jel ke jam dulu, penangan tu mangke jel ke jam cut kalau ahem hari kecipunan nasonta dulu, lasi penangan nanti sungke boyong mau pendak teklong lo, polis pen, military pen, lapente hembrek kecesong aja kom pabo munji pan hotur tu, lai kato howe sarsi lunsi. Karbianglo di NCs kalau bangso turpaksi ratu tu kalau bangso nang jesong lasi 17 Mei kalau bangso pakai cengken autonomous state nang jawab pakai CPIML pensi nang jasi nang jesong mau bangko lasi bangso aputha kalau lan arjab tipen nang jesong pen ajo 1995 एक अप्रैल ने बंके MOU accord lo London cetak lo labangso London na tengpen penangan elitum 30 department jakom jewan lo lapente hempret ajakom labangso bangke nijo complete mate 4 pillar usilitum posut penta na koplo like ado bawa jak kardiang long and seals of one la sidak penangan aja kong do dagla Karbianglong district council adim ta autonomous council pulo la pente la bangso along list niti ba jakong aron ke salam aja kong chewan ko executive power chewan ko la sidak itu penangan aja kong bong pen bangke DC 11 SP banda itu ACR dak Karbianglong autonomous council pen kita lahaya jakong sitame state government ahin pen sitame alam tum kroi pamesi dagabang office memorandum pi bangso office memorandum pi den terapi Assam governor mate Karbianglong Dimahasau West Karbianglong la kadowe bangso autonomous council lo garden lo 62 la garden lo Assam governor ta gazette notification ta ina ko la silahai katto gawe jakong cewanun hemprek ajakong ilidun cewanun la sila bangso ke cewanun longko jasemen pet jalabang ke dilidun CPIML hinpen arjap tip ajoinesi no puan sitame labangso kache som ponalo penangan tumangke martier dolo penangan tumangke jel gandang lo penangan tumke gas mukor do mata no to program judlang wela lase lai ka do we aputhat ada tu kache som anok be tu no be tu labangso bangke no puta archap thip pen ajoksi pinie bangke CPIML atum lo hake chengpen hemprek labangso nangaja tumlo
la pente ASDC po men pen kala bang so ni hemprek ham chengar ni la bang so di amham pathe la si dagabang ke pini CPIML tu mello hemprek ke ham karjap thip la pente nang chenga tu mo la si penal mate 17 May la bang so engdeng thong kerala proxy la bang so autonomous state demand Diphu penal talo ko la sila bang solo rada pan nili tumihin pensioning reform lo la bang so hem break long litik sanse ko se mewang ke la be di office doat lo la bang ke centrally decentralized top branch committee along the area committee along the district committee along the depend of that pasti dimande kenal si talon ceng nang mamde aprang ada talon bom itu talon bom siwang bom ni kan